Dobar dan poštovani pratioci, dobar dan svima koji su možda sada slučajno došli na moj kanal, dobrodošli u 4. epizodu u seriji videa koje snimam da bih pomogao onima koji žele da saznaju malo više o šivenju. Danas radim jednu temu o različitim stopicama za šivenje i kako raditi sa njima, pa ukoliko vas ta tema zanima, molim vas ostanite do kraja ovog videa. Kao što rekao na početku, današnja tema nam obuhvata različite stopice za šivenje, o kojima ću ja sad nešto reći. Pokušat ću da se fokusiram prvo na ove obične, a onda ću preći na ove malo specifičnije. Danas sam spremio par platna, na primjer ovo sintetičko platno koje s jedne strane ima gumu, s druge strane je polijester. Ovo starije platno kanvas, od kog su se nekad pravile vojne stvari. Ovo platno, za razliku od ovog platna, je prirodno, ovo platno je sintetičko. Ovo platno diše, međutim njegova velika mana je što ima veliku propusnu moć vode. Zbog toga su ova stara platna izbačena u odnosu na ova novija. Ali vratimo se na našu temu stopa. Zašto navodim primjer različitih materijala? Zbog toga što se u industriji šivenja koriste različiti materijali za šivenje, međutim ne može svaka stopica da se izbori sa svakom vrstom materijala. Zbog toga imamo različite tipove materijala. Recimo, imamo ovaj tip, klasična standardna metalna stopica koja dolazi uz mašinu, fabrički, i sad ću reći malo više o tome. Velika većina mašina za šivenje ima prilično isti princip montaže ovih stopica. One služe da odozgo pritisnu i spoje platna, međutim u procesu šivenja mora se napraviti kompromis između pritiska na platno i frikcije ove stopice, kako donje platno ne bi išlo brže u odnosu na gornje i samim tim se stvarala greška u šivenju, jer prilikom rada, možete vidjeti ovde, kao što svi znate, ovaj transport, ovi zubi se podižu na gore i idu ka nazad kako bi vukli platno u tom smeru. E sad, šta se tu zbiva? Kada imamo recimo neko platno kao što je ova veštačka koža, ta veštačka koža stvara frikciju i teže prolazi ispod ovakve metalne standardne stopice. Zbog toga radimo dve stvari. Ili materijal mažemo nekim uljem, što ja lično ne bih preporučio, ili koristimo vrstu stopice, dve vrste stopice naime, jedna i druga. Ova vrsta stopice je stopica sa rolerima, koja ispod ima točkiće, prednji je valjkastog oblika, zadnji su klasični točkići, odvojeni, nezavisni jedan od drugog, i oni služe da kada šijemo, materijal lako klizi ispod te stopice, iako postoji pritisak stopice da spoji ta dva materijala. Sada ću vam pokazati kako se stopice menjaju i pokazat ću vam kako se šiju ti materijali. Pristupimo menjanju tako što ćemo prvo da podignemo stopicu na gore, vratimo iglu u gornji položaj i na ovu polugu pozadi koja služi za brzo menjanje stopica, nju samo pritisnemo ka mašini, stopica padne i to je to. Stopicu vadimo rukama napolje i odabiremo našu stopicu koju želimo. Znači, nju moramo da stavimo tačno ispod ovog zareza, ispod ruke prihvata,
To mora biti jako precizno. Pritisnemo ovu polugu ponovo. Stopica mašine se spojila sa mašinom. Pustili smo polugu i ona se zaključala. Sada kada podignemo stopicu na gore, ona stoji čvrsto, ima svoje kretanje u ovome. U odnosu na debljinu materijala, pokret materijala, ona može slobodno da se kreće na gore na dole oko svoje osovine. Međutim, ne preti opasnost da ona otpadne. Pošto je ta stopica zatvorenog tipa, moramo nekako provući konac na dole, uz pomoć donjeg konca ga izvući. Sada ćemo pokušati da izvučemo donji konac, jer stopica ima rupicu koja nema prostor da kroz nju priđe konac kao na primjer na standardnim stopicama od napred ka unutra. Tako da moramo vrlo pažljivo spuštati iglu na dole, izvući donji konac, međutim pre nego što izvučemo donji konac uz pomoć nečeg tankog možemo povući ispod i oba konca provući potpuno ispod naše stopice, staviti ih unazad i sada je mašina spremna za rad. Kao što rekoh malo pre, ja sam za rad sa kožom pripremio jedan komad veštačke kože. Izvinite na mojim pokretima, ali veoma je uzak prostor koji ćemo staviti ispod te stopice. Stopicu spuštamo na dole. Možemo kožu malo pridržavati rukom, odaberemo naš željeni štep, ovog puta ja ću uzeti ravan štep i možemo lagano krenuti. Vidite kako se lagano točkić napred na koži okreće. Slobodno možemo krenuti korak unazad. Mašina radi bez ikakvih opterećenja. Vraćamo se ponovo napred da zaključamo naš štep. I to bi bilo to. Podižemo stopicu, vučemo ka nazad, sečemo konac. I evo našeg štepa. Evo kako izgleda sa druge strane. I evo kako izgleda odavde. Ono što je jedna od dobrih karakteristika rolo stopice je ta da možete prelaziti sa debljine na debljinu bez nekih posebnih problema, kao i kombinovati više različitih materijala ukoliko to želite, kao što ću ja uraditi sada, gde ćemo preći sa kože na kanvas, kanvasa na korduru sintetičku, a u isto vreme nastaviti da šijemo kroz sve tri vrste materijala koji će činiti ukupno 6 slojeva. Ne zaboravimo da je ovo kućna mašina sa motorom od jedva 80 W, pa vidimo kako to izgleda. Ima dosta upletenog ovog viška konca koji je mašina uhvatila ispod sebe, to nije strašno. Tu kod tih debljih slojeva možemo malo i rukom da podesimo, tako. Sad možemo krenuti nazad. Vidite, sama mašina nema problema u probijanju, čak i na malim obrtima nema problema u probijanju tolikih slojeva. Ide bez ikakvih problema, šije, prošiva, bez ikakvih problema. Sada ću pokušati nešto što nije preterano preporučljivo, a to je rad sa cik-cakom na tako debelim slojevima i vidjet ćemo kako to ide. Smanjit ću na 2,5 mm debljinu
štepa pa da vidimo. Evo kako izgleda naš cikcak štep. Ovde vidimo moment kad je mašina malo usporila zbog zatezanja ovog konca, međutim to nije problem u hodu, već u zatezanju jer je konac ušao ispod. Imamo vrlo dobar cikcak štep celom dužinom kroz svih 6 slojeva različitog materijala i možemo reći da je naša rolo stopica jedna od najboljih stopica koje imamo danas za šivenje, za deblje materijale, za čvršće materijale, za tanje materijale, za sve što nam je potrebno. Ja iskreno preporučujem ovu stopicu. Ona je vrlo jeftina, na AliExpressu ona košta negde oko 2 evra, ja mislim. Dolazi u kompletu sa teflonskom stopicom. I eto, to je to. Sada ćemo preći na drugu vrstu stopice, koja se koristila u nedostatku rolera. I kako ona izgleda pokazao sam vam malo pre, ona je teflonska. Evo je. Ona izgleda identično kao metalna, međutim ona je napravljena od teflona i njena frikcija je daleko manja nego metalna stopica. Materijali lakše idu i ne postoji bojazan od nepravilnog prevlačenja materijala. Stavlja se na isti način kao i svaka druga. Ona takođe ima normalno svoj hod. I širina ove rupice ovde omogućava rad sa cikcak štepovima, kao što radimo i sa normalnom metalnom stopicom. Kako ona radi, pokazat ću vam takođe sada, pa možete uporediti štep jedne ili druge stopice. Na osnovu toga možete odabrati koja se vama više sviđa. Podižemo stopicu, sečemo konac i ova leva je sa teflonskom, desna je sa rolerom. Evo kako obe izgledaju pozadi. U pitanju je veštačka koža koju mašina probija bez problema. Igla je veličine 90 i konac je standardni konac za lake materijale. I to je to. Ovde možete vidjeti jednu interesantnu stvar, u pitanju je stopica za prišivanje dugmadi. Njen posao je da drži dugme čvrsto odozgo, da dugme ne ode, dok ga prišivamo za taj materijal za koji ga prišivamo, recimo pantalone. Evo ga. On se montira na ovaj način, ovako, malo se odigne stopica, zakači se, to je malo pipljiv posao i ono što je vrlo bitno je da se na biraču dužine štepa stavi na 0, da bi donji transport hodao u mestu, to jest da ne bi vukao platno, to jest podlogu ka negde. Ono što mi radimo je da montiramo dugme kako nama odgovara i biramo na cikcak štepu, biramo širinu rupica na ovom dugmetu, spuštamo zadnju stopicu koja čvrsto drži sad odozgo naše dugme
I mi pokušavamo sada da, ja mislim da sam našao širinu dugmeta. Jeste, prvo probamo rukom, da vidimo kako jeste i onda lagano dajemo gas. Radimo onoliko puta koliko mi smatramo da je potrebno i koliko mi mislimo da će dugme biti čvrsto povezano za to. Moramo ovo vrlo lagano. Konac sečemo na onom sekaču sa strane i evo kako to otprilike izgleda. Naše dugme je prišiveno. Evo kako izgleda s druge strane. Naravno, taj postupak se ponavlja i na druge dve rupice. To otprilike izgleda tako. Tako da je to u suštini vrlo prosto i jednostavno za rad. Ono što imamo dalje na našem današnjem programu je po meni najinteresantnija stvar. To je hodajuća stopica ili u narodu poznato kao gornji transport. Vidite? Šta ona radi? Ona se ubada ovim delom, dolazi na ovo i kada igla ide na gore, ručica se podiže, samim tim pritiska zube na dole, vidite. U isto vreme, to je tako sinhronizovano, donji zubi dođu na to, pritisnu platno podjednako i hodaju unazad. Opa, vidite, ovo ima slobodan hod. I ono može da hoda tako napred-nazad. Procedura nameštanja je sledeća. Da bismo to namestili, moramo skinuti kompletno ovaj brzi nosač, brzu spojku za standardne stopice. Ja to radim na sledeći način, kompletno odšrafim šraf. Ovu brzu spojku skinem i laganim postupkom, pokušat ću to nekako ovako, možda će to bolje da se vidi. Prvo stavljam ovo kroz nosač igle, pa to je to. I onda rukom pokušam da ubodem šraf. Potrebne su obe ruke da bi se to uradilo. Treba zategnuti lepo, ali ne i pretegnuti, pošto je ruka koja sve to nosi od plastike. Pa ne znam koliko je to izdržljivo. Ja sam ovu stopicu kupio preko AliExpressa. Vratit ću korak na četvorku. I zašto se ona najviše koristi? Ona se najviše koristi za tanku tkaninu, kao što je na primjer ova tkanina za postavu, koja je klizava. I usled frikcije standardne stopice može da se desi da donje platno ne legne lepo na gornje i vidite kako su sad ravni i da na kraju donje platno završi ovako, da bude kraće od gornjeg, zato što ga donji transport više vuče. Evo, sad ćemo pokušati da šijemo sa ovim gornjim transportom, da vidimo kako to ide. Idemo znači ovako. Jel vidite kako ti zubi grebu?
i kakav je štep. Osim toga što je ovo nepravilno isečeno, ono se nije pomerilo sa ove strane, zato što ga podjednako vuče gornji i donji transport. Ono napravi sendvič između platna i vuče ga zajedno ovako, odozgo i odozdo. Kad bih mogao to nekako da vam snimim, da vidite, pogledajte polako kako to ide zajedno. Gledajte kako se spuštaju beli zubi i zajedno sa ovima idu unazad. Jel vidite? Opa, evo ga. Evo ih donji se isto zubi vide ispod i oni transportuju platno zajedno. Evo kako to izgleda. Sad ćemo da usporim malo koliko mogu. Neće mašina tako sporo da ide. Eto, to je to. On takođe može da se upotrebljava i za šivenje debelih materijala, kao što je onaj koji smo napomenuli na početku. Recimo njega spojimo duplo. Spustimo stopicu i krenemo lagano. Ako čujete čudne zvuke iz ovoga, nemojte se čuditi. To je normalno. Sad ću pokušati cik-cak štep na ovome. Prvo probamo uvek rukom, da vidimo da li slučajno neće da se nešto tu polomi. I krećemo, smanjimo samo korak. Evo ga, vidimo naš cik-cak štep, koji je sasvim pristojan, sasvim ok. Nastavljamo dalje. Sad ćemo malo da promenimo štep, cik-cak, sa dodatnim bodovima. Evo kako oni izgledaju, to smo pokazivali u jednom od prvih videa. Znači, naša stopica radi jako dobro i ja sam veoma zadovoljan. Za danas sam hteo da pokažem još jednu stopicu koja je vrlo interesantna. U pitanju je rolo stopica sa 8 valjčića, ali ona nije za klasične mašine, već za industrijske mašine. Veoma jaka, robusna, metalna, čvrsta, ja bih rekao da je ovo neka vrsta čelika. Točkići takođe vrlo čvrsti, lako se rolaju. Ja sam je na svojoj industrijskoj mašini koristio na čvrstim materijalima poput veštačke kože i debljih slojeva kordure u procesu šivenja ranaca. Ovaj sintetički materijal kordura se u nekim momentima sklapa da bude 6 ili 8 slojeva. Mašina sa ovim točkićima gazi preko toga bez ikakvih otpora, bez ikakvih problema, što omogućava besprekoran rad
besprekorne štepove i ja sam veoma zadovoljan. Žao mi je samo što ova stopica ne može da uđe na ovu mašinu. Vrlo rado bih je koristio. Drago mi je da ste gledali današnju epizodu. Ukoliko vam se sadržaj svideo, podelite sa vašim prijateljima, lajkujte, preplatite se ukoliko već niste. Ja bih vam bio zahvalan na tome. I ukoliko imate nekih pitanja vezano za detalje rada ovih stopica koji vam nisu jasni, ili želite da date neki predlog, sugestiju ili kritiku, slobodno pišite u komentarima, ja ću vam vrlo rado odgovoriti u realnom vremenu i možemo se dogovoriti da napravim i neki detaljniji video na neku temu koja vas zanima vezano za stopice. Ili bilo šta drugo, naravno. Još jednom hvala što ste gledali ovu epizodu i vidimo se u narednoj epizodi.